Amen. Imirimo ye ntabwigibarika nijirondoreka irenze ubwenge ahindi mana ziringira nambana yindi zashira muzira zanjye imirimo ye ntabwigibarika nijirondoreka irenze ubwenge. amen. Amen. arayirumanga ngo tuje kwinjiramo dusanga karakombo twanyuma isafuriya utwanyuma kubera iki nuko akumye n'impumyi nicyo Petero Paulo yabwiye Imana yabwiye Paulo iramubwira ngo umva Paulo we ngiki gitumye ngo uhagubwira ngo uhaguruke no kugira ngo ugende ukumura impumyi kandi ubabwire kuko semeni yamena Atukuzwe. nurangiza kubaha umuntu ngo ubahindure semeni yamena Amen. nurangiza kubaha umuntu bahindure cyo gituma Paulo yabwiye yanditse igitabo cy'igice cya gatatu haraba ngo nuko mwiyane muhindukire nuko ibyaha byanyu bihanagurwe mubashe kubaho rwose ni nayo ngayabiri gusa icya gatatu dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Izakozwe n'Intumwa igice cya 26 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 18. Igice cya 26 cy'igitabo cy'Izakozwe n'Intumwa umurongo wa 16 n'uwa 18. Bibiliya iravuze ngo 26, 16 na 18 mu gitabo cy'Izakozwe n'Intumwa. Bibiliya iravuze ngo ariko haguruka uhagarare kuko igitumye kibonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima baje mu muco bave no mu butware bwa Satani baje ku Mana bahereko bababarirwe ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Dushimye Imana ise mwami wa Yesu Kristo iduhaye uyu mugoroba mwiza wo kuba imbere yayo abangana gutya. Imana yabikoze ntiyabwe icubahiro. Shimye Imana yabanye natwe mu rugenzi tugashika neza. Imana yabikoze nishimwe. Turushimye itorero muri rusange na bayoboye ishami y'abanyamasengesho abagize icyo bakora n'abatekereje ko tubana uyu mugoroba. Imana ibaheze umugisha. Ndashima ko Imana yagize neza tukabonana namwe mwese. Imana yabikoze nishimwe. Ushize twaciye ari ku mugoroba dutambuka ariko ndashima Imana kuko tuzagumana iminsi uko Imana izabishaka. Imana yabikoze nishimwe. Nanezerewe kubwo kubabona mwebwe mwese. Ntagize uwo mvuga ngo ndeke uwundi ariko ishusho yanyu mwese muri twebwe iratunejeje. Imana ibaheze umugisha. Guhagarara hano uyu mugoroba nabyumvisha ari ikintu kinini Imana inkoreye mu mutima wanje.
Imana yabikoze nishimwe. Batubwiye ko tuganira ijambo ry'ubuhanuzi bwa Yesaya, aho Imana yabwiye umugaragu wayo ngo nabwira abantu bashaka bishoboka. Ariko numvise ko tugomba kuganira bukeya umwanya mutoya kubera ko ugiye impamvu imwe gusa cyangwa zibiri. Kubwiriza ari ngombwa, kuvuga ubutumwa bwiza ari ngombwa. Niturangiza tuzobona yorinde. Amen. Ntabwo noguma ngo shime notinda, ariko ndanezerewe niyegereje umuvandimwe mucuranzi kuva Nyankana. Imana igweze umugisha kuba tubonaniye hano. Bibiliya ivuga amaze kubwiriza ubutumwa bwiza, hari aho yagiye abwiriza bene wabo bagahaguruka bakamuca inyuma bakaja kugumura imidugudu bakavuga ngo yigishije irindi zina, yavuze ko hariho umwami, yavuze ko hariho ubundi mwami wavuse unyuranye n'uwo dusangamo. Amen. Bibiliya izitubwira ngo amaze kubwiriza i Tesalonike, abantu ngo barahaguruka baje impaka, baja mu batware n'abakuru b'imidugudu, baravuga ngo wa wundi babandi bubitse isi bageze nino kandi Yansoni ni ubacumbikiye. Amen. Bati bari kwa Yansoni muje kumureba, babandi bubitse isi bari kwa Yansoni riyepfo. Bati kandi yazanye izindi nyigisho zitandukanye n'izo twebwe tuzi. Bati kandi yazanye karavuga ko hari undi mwami wavuse, undi mwami hayavuga tutazi. Abantu ngo basakuriza icarimwe mu mudugudu, ndetse ngo baje no mu isoko barasakuza cyane. Abakuru b'umudugudu ngo bahaguruka kuja kureba Paulo ngo nimba ivyo baba bavuga ari ivy'ukuri. Abo umudugudu baramucikisha, baraza bafata Yansoni, ngo barangiza kumufata ngo atanga ifaranga baramurekura. Bamubaza icyabaye, arabwira ngo ni Paulo ari kubwiriza izina rya Yesu Kristo. Niwe giti cyo gituma abantu bose bahagurutse bakabatunganye gutya. None ga ntawuri hano. Aragenda aje Beroya. Abi Beroya ngo bo baba beza kurusha b'i Tesalonike. Ariko ba bantu bari baririya nabo ngo bahaguruka kuja gukurikira nayo iyo yari yagiye, bati mumubuze ntasuye kuvuga ibyiri zina. Amen. Abayuda bamaze kumurega, arafatwa arabwa. Haza hari umutware Feliki amushira mu nzu y'imbohe, ngo amutumira umunsi umwe kugira ngo yiregure imbere ya Paulo, ngo yiregure imbere ya rubanda. Kandi ngo byari byanditswe kuko bagomba umuntu w'imba yarezwe ngo agomba kuzohagarara akaje imbere y'abantu bamureze bakavuga ivyo bamushinja, kandi ngo nawe yarangiza akiregura. Bibiliya yanje yavuye gute? Feliki ngo amaze kumva amagambo Paulo yireguye, ngo akeneye kuko Paulo yomureza ku ifaranga z'inyungu kugira ngo amurekure indamu, ngo amurekure. Ngo amagambo ya Paulo ngo amucumita mu mutima, ngo ariko ntiyahindukira, ngo abwira Paulo ngo subireyo, nzosubira ngo uhamagara ubundi, nzosubira ngo utumire undi munsi uzoza usubire wiregure. Igitabo kivuga ko kwihana, kiravuga ngo kwihana ntabwo ari ukwemera kuko uri umunyazaha. Amen. Ntabwo kwihana ari ukwiyemeza kuri umunyacyaha. Baravuga ngo Feliki iyo yaje kuba uko yari yemeye kuko ari umunyabyaha imbere ya Paulo, ngo yaje kuba kwemera ko ari umunyabyaha byari bihagije ko umuntu yo kwama yirega akamukristo ubwo ngubwo, ngo yari kuba yitunganyije, ngo ariko umutima waramushinje ngo arangize ngo ntiyirega. Bivuga iki? Bivuga kuko umuntu wese wumvise ko umutima wamushinje ko ari umunyabyaha, iyo atabyatuye ntibiba bihagije ko yobabarirwa. Amena. Tayindi mana
Feliki arasimburwa na Festo ngo asubireho. Ahasubiriye ngo barasubira baza imbere yiwe baza kumurega, ariko ngo baza Paulo ngo se uremera kujuririra ukaje Yerusalemu, woje kuwojurira basi kajurira ukagenda. Bati birashoboka. Festo aganira amagambo ahuye n'aya magambo ko tuvuga, ahura na Agripa aje kumusobanurira amagambo ya Paulo. Aramubwira ngo mwami wanje urabizi iminsi maze nkora nageze ku butegetsi nsanga umutwari wari wambanjirije yasize uyu mugabo mu nzu y'imbohe, kandi ngo naje ntangire gukora abantu barahaguruka rubanda ruravuga ngo ntabeho uyu narigirwe nabi ngo narimburwe ntabeho. Mbaza abantu ndababaza ngo se niki gituma uyu muntu muramuvuga ngo arimburwe? Ngo banganirije ngo numva ni izi dini ryabo ngo n'uwundi mugabo wapfuye ngo witwa Yesu, kandi ngo Paulo ari mu kuvuga kuko ngo ari muzima. Ati mbyitegereje nyagasani mbura uko nca urubanza, none ga nawe namukuzaniye Agripa umenye uko wacu urubanza. Kandi reka nkubwira twiherereye uyu mugabo naje kuburana umbwira uko nandika ku rubanza rwiwe, zoba ari iby'ubuswa mbaye nanditse amagambo gusa umuntu nkamwohereza mu rukiko ndafite kuntu nanditse ngo uyu muntu aregwa ikicaha. None ga nyagasani umfashe umwumve mbere yuko aje kuburana, ubanza wumve ibyo agomba kuvuga, niwumva ari ngombwa umbwira ibyo novuga ngo ndaje kuvuga iby'ubuswa. Suko biviremo bwe babwira. Amen. Ayimana we. Sandi man. Hallelujah. Hallelujah. Agripa ahamagara Paulo aramubwira ngo Paulo ngwino biregure. Naho murema. Sisa gutangarira nini cyane. Agripa ngo abwira Paulo ngo niregure. Paulo ngo ahaguka kwiregura, ngo abwira Agripa n'abari bahagaze aho hantu ngo aramubwira ngo uranze nejejwe icambere yuko ngiye kwiregura kuri wewe. Bati kuko wewe uzi izi wacu ndetse n'ivy'idini ry'iwacu urari amagambo ngiye kuvuga sigishitsi kuri wewe urayazi. Ico nico kinejeje ko ngiye kuvuga, kama ngiye kuvuga ivy'iwacu kandi ubizi. Amina. Baturabizi uzi n'idini ryacu ry'abafarisayo uryo narindimwe, urarizo ukuntu naritoteje nagiye benshi mbaye ndoteza abantu nabagiriye nabi, abandi nabashize mu nzu y'imbo, abantu barashwe narabakubise nabatoteje mbafata nabi, mbagirira nabi mbahora ivy'izina rya Yesu Kristo. Kandi rero nkubwire muvandimwe, dore ijambo rimwe mbayezira ngo ko ndazira kuko nabwirije Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ese kuvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka zobishaha? Bati nayo magambo mbaye, kandi urabizi nawe urabizi uzi uko narimeze n'abangaba barabizi ngo buca umunsi umwe mbaye mbwiriza ndi mu rusengero barandega baza kumfata ngirirwa ubuntu n'Imana yanje ingirira neza. Nico gituma mbonye ngihagaze none ahangaha igitire ngihagaze n'Imana yagiriye neza, ariko iyo bije kuba atari Imana imbona rapfuye. Amen. Amina. Nayo makuru mbaye ndeko kandi ni ngombwa ko ndazira kuko mpamvabwira Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ese batese kuvuga ko Yesu yapfuye akazuka kibaye icaha? Festo aramiriza aravuga ngo Paulo ngo ubwenge bwawe no kwiga kwa biragusazije. Paulo ngamusubiza kwijwi rirenga ngo aramubwira ngo sinsaze, amagambo mpaye mvuga ngo ni mazima kandi ifite ubwenge buhagije. Amen. Ko ndavuga ibyo nzira bati ubuzeho gatoya warugiye kumpi amatoya yewe tikabe gatoya bati nigashake kabe kanini bati kandi si wowe wenyine gusa mpaye nshaka bati n'abandi bose banumva bakumva amagambo mpaye mvuga bati cyomba bagahinduka bakamera nkanje batari ko nzibamera nkanje kungoyi.
Amen. atukuzwe. Amen. Amen. Imirimo ye nabyigibarika nijirondoreka irenze ubwenge ayindi mana ziringira namba nayindi zashira muzira zanjye imirimo ye nabyigibarika nijirondoreka irenze ubwenge. Amen. Amen. Pawulo akiyiregura avuga aya magambo twasomye. Baravuga ati noneho mutware maze kurenganya itorero. Bati umunsi umwe mpaye ngenda guca ngiye gutoteza itorero. Numvijwe mbanza kubona umuco wudutungwe ngurutu wizuba. Bati nawe twari turi kumwe twikubita hasi ngo twikubita hasi. Numva muri uri wa muco numva mwijwi rimbaza ngo se Sawuli we kurandenganyiriza iki. Bati ndabaza ngo se ninde uwo ndenganya. Kuko yari yamubwiye ngo biragukomereye Sawuli biragukomereye. Ngo kurasa n'uwaye bangurira umuhunda ngo umurundi. Bati none urinde. Bati ndi Kristo urenganya. Bati mpera y'uwo munsi ndahindukira. Ryajwi rirambwira ngo igitumye nkubwiye ngo mzuka. Nukugira ngo ubwire abantu ubutumwa bwiza. Ukiza abanyamahanga n'ubwoko bwanyu. Kandi ngo nurangiza ngo ubahumure amaso. Semeni amen. Kwa sababu icyo nshaka kukubwira ngo nukugira ngo uhumure bene wanyamaso. Ngiyi intego imwe gusa ni kugira ngo duhumure abari impumyi. Tubahumura amaso. Amen. Nasomye Bibiliya sanga abapagani baza bahuma kabiri n'impumyi kabiri. Umva ukuntu Bibiliya yanje yambwiye. Birambwiye ngo bazaba bimpumye ngo kugira ngo batamenye ubwabo ko bayobye. Ako nakambere babaye impumyi. Paulo yandikiye abikorinto gute pasteur? Yabwiye abikorinto mu Rwanda rwa 2 igice cya 4 n'umurongo wa 4. Yaravuze ngo igituma ubutumwa bwiza butwikiriwe ngo butwikiririwe abarimbuka ngo abo isi y'umwijima yamaze guhuma amaso yawe y'imitima. Umva ukuntu Bibiliya yaje yabwiye. Tibazaba bimpumyi z'amaso abona. Bazaba bimpumyi z'umutima. Semeni amena. Ngo kwa sababu shetani amepofusha macho ya kiroho. Yafashe ngo amaso y'umutima ngo arayubika. Bazabagenda nubwo bazabagenda kumanywa ariko ngo ni impumyi. Iryambere ngo ni impumyi yuko batamenya kuko bayobye. Ngo irya kabiri ni impumyi ngo zo kugira ngo batabona ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Ni impumyi za mbere umenye uko bayobye. Ishaka gute iyo witegereje nicyo kiza gituma uzosanga umuntu w'umugabo azamwa agahuza k'umwana w'uruhinja akabutura k'umwana w'uruhinja umuntu w'umugabo akakamwa. Imboga nigeze mbona umugabo umwe bahishije ibishimbo azana agasafuriya agashira hagati y'amaguru haji wacu kizimba arabirumanga ntakiyiko taki yamarumanga isafuriya arayirumanga ngo tuje kwinjiramo dusanga karakombo twanyuma isafuriya utwanyuma kuberiki nuko akumye n'impumyi. Nishapfuta Paulo yabwiye Imana yabwiye Paulo iramubwira ngo umva Paulo we ngiki gitumye ngo wagubwira ngo waguruke no kugira ngo ugende ukumura impumyi kandi ubabwire kuko semeni amena atukuzwe. Nurangiza kubahumura ngo ubahindure. Semeni amena. Amen. Nurangiza kubahumura ubahindure. Cyangwa Paulo yabwiye yanditse Igisha cya gatatu haravuga ngo nuko mwiyane muhindukire
ngo ibyaha byanyu bihanagurwe mubashe kubabarwa rwose. Ni nayo ngayabiri gusa. Icya gatatu, ubahindura nurangiza kubahindura ngo bababarirwe. Amen. Tugomba igituma tugomba kubwiriza no kugira ngo tubwire abantu tubereke akayira. Kandi dore bavandi. Amen. Amina. Kandi Bibiliya iravuga ngo izira umuntu wese ngo arayizi ndiyo yeba nubwo ari umuswa. Ndetse umwanditsi yanditse gute bose wanje umwanditsi yavuze ngo yaravuze ngo nakuye amategeko yanjye ku bisate z'amabuye ngo kugira ngo nyashira ku bisate by'inyama imbere ku mutima ngo kugira ngo umuntu wese ngo atazasubira kuvuga ngo ndiyeyemonye ngo kuko amategeko yanditse imbere ku mutima umuntu wese arayazi azayishaganya itegeko rikamubwira ngo usizini yasubira usiroge usiyibebo rikavuga ayo magambo baravuga ngo nisho gituma nabikuye ku bisate mbishira imbere y'ibwi ntawe kuyaguza ngo ndiye yasomye arabizi biri imbere ku mutima we imbere nayo ngayo twatuma tubwiriza nuko wakiriho bamwe bakabagenda mu mwijima. Hariho bamwe ndetse tujana uziko hariho bamwe bimpumye kandi bari mu kanisa. Namaze kumenya neza ko kubyina bitazabibuza umuntu kuba impumyi. Amen. Amina. Hapana. Kubyina ntibyabuza umuntu kuba impumyi. Amen. Iri iwacu hari agahungu kamwe kazagenda kikorera imizigo kazagafasha abandi bantu gusunika ikinga ku muteramo w'igiriya hepfo kuri izindi n'impumyi ariko ndizibuza kugenda apaga sashoreye asunikira abandi bantu imizigo. Ariko ari impumyi agenda asunikira abandi bantu imizigo kwikinga yabarenze agasota akubisa akabantu gahoro gahoro akamanuka keka kumwo abaza bashira hajya kuri izindi baramuzi sinzi ko nawe utamubonye. No mu kanisa tufite impumyi zimwe ziri mu kanisa n'izindi ziri hanze kandi impumyi zimwe zawe intebe z'imbere bazi baheza ari impumyi abandi babaye imisara bari impumyi kuko imitima yabo yarubana kandi biragoye. Nicyo gituma Bibiliya ivuga gute? Biravuga ngo biragoye kugira ngo bene abo bagabo bahumye ari barabayobozi mu kanisa kuko biragoye kugira ngo umuntu yongere kandi abazanye bahinduke babashasha abatizwe nk'umwana wo muri Sunday school kizo biragoye kandi semena amen. Muri bimwe biri mu gutuma bamwe barimbuka bagenda nabi nuko bamaze kumva ko neza bashikiriye intebe yo bashaka. Semena amen. Amen. Hari abari mu gushaka intebe yamara kwishikiye akumva yarahagijwe kandi n'indi yarashaka Amina. Nurangiza kubahumura amaso ubahindure nurangiza kubahindura yego ngo babarirwa nibarangiza kubabarirwa ngo barabera abizeye Yesu Kristo ngo umurage wabizeye izina ry'Imana. Semeni amen. Atukuze. Yego dufite umurage kuko twizeye Yesu Kristo ngo ubwibabwire nibarangiza kubabwiriza ahinduke nibarangiza guhindukira barabari bamara kubabarirwa bazaraganwe n'abandi bagabo nuko Imana ibafashe. Amen.